Aniki mako kiriga gutukanirwo ona gicajama kiria kiratungire aikaria estate ya Majengo tauni-ini ya Embu thutha gukora mundurume umwe gacumbire ka menyu gia Safaricom atari na nguo. Kirigari muoroto wake ni uriku na hihi ena gwicirio mukinyaniru. Gukirikana giko giki kirahanikire mathaini ma thaa kenda cia rucini aira mbere mariete kia kanitha aria marathiite mahoya hakuhi na haria mutambo ucio uri na thutha wao gukairiria giko kiu araitika kumaruma akiuga matiramenya muoroto wake. Mwendo wa saa 9 ndio tukiendelea na maombi, alamu ilianza kulia. Sasa vile alamu ilianza kulia, tukataka kujua ni kwa nini alamu imelia. Kwenda tukapata mtu amesimama pale kwa ile nini, mahali white imeanzia, ako hapo, tukampigia duru. Mwisi suka. Hakusuka kaendelea kupanda. Tukamuuliza unaenda wapi? Akatuambia nyinyi hamna akili. Mimi si mjinga. Akapanda juu akafika pale nini stairs ya 3. Akatoa simu akaongea naye, akaongea na watu wake, akapanda, akaendelea kufika pale juu kabisa, akatoa manguo akarusha chini. Alisema yeye si mjinga kama sisi, wacha afanye kazi yake. Ndio akapanda juu. Magiria mafrithi aria marekinyiria hau ndagika nini makuria mundurume ucio atige gutamba mutambo-ini ucio makiringa ihiga thutha mundurume ucio gwitua Buramato kuria nginya riu kuringana na kamanda wa Afrithi Daudi Mohamed akeria na ithuĩ na njira ya thimu oigite matire maramenya muoroto wake ni uriku. Uthuthuria no urathie na mbere kugeria kumenya muoroto wa arume acio eri ariri arathie na mbere guthaithwo etikire kuharuruka kuma cuma-ini iyo na iria igacumbire muno undu atangikinyirika na ihenya gukionekana ta kwi mundu mararaniria nake na njira ya thimu. Mundurume ucio ungi ari moko-ini ma borithi. Handũ-inĩ ha Kameme TV, Njĩtagwo Maina, Kĩhumo.